لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari niya, yang may kita niyo amin. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم. Mga jamaah muliakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan bihaon hatiranan amuin dimurungog iban sin kimikita yari hatiranan sin amuin channel sin Nidaul Islam na salam kasi iban lasa matun kanyo katan. Jari niya mga jamaah muliakan sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, in kabuhianan sing kita niyo bihaon hamasa ini lando in sigpit iban sin hunit niya. Sabab sunon magpakaian kita niyo kanu ralong niya in hambuk barang ini bini ko bihainin halga niya na bihaon biyahimal ka na isab. Naray na sabab yan in mga ini rijiki kato sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. In Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bang dumatong na insubo in kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in pamando niya kato in den ha mga hipagdua asin siya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. O Tuhan ko, mangayo ako kaymo ilmu, amun ilmu nagdara sing kamumpaatan. Sababin ilmu na bahagi siya nagdua. Aun ilmu nagdara kamumpaatan, iban sin ilmu nagdara sinamuin kamudaratan. Na inipagpangayo sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amunain ilmu makamumpaat bukun ilmu makamudarat. In kamaruan niya amunain magpangayo in Rasul na to sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sin rijiki halal tayyib wa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. In kamatuniya amunain magpangayo in Allah subhanahu sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bangman in ammal niya taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Najari niya nangasubo in hambuk sahabah ya Qatada radhiyallahu anhu kan Anas Ibnu Malik radhiyallahu an hatungod sinipagdua asin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bang mga kato biya nangaru siya mabaya siya imingat sindua asin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Long sin Qatada kan Anas. Ukulong ni Anas baytai ako. Bang unulong niya in dua hipagdua sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Long sin Anas radhiyallahu an deng mga dua along niya hipagdua sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amunain aginiya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. O Tuhan namu, dili kami karayawan hababaw singgumi. Di pamamarahi. Amuin karayawan sadya hababaw singgumi. Sa napialatun pamattu pakarayawan paadlaw akhirat. Sabab aun deng mga manusia karayawan sadya hababaw singgumi pangayoon niya. Yaon na kaimpagdaya. Yaon na kain tumaudin kaanakan niya. Yaon na kain dumayaw in kabuhianan niya. Sa kialupahan niya in karayawan namin tap-tapyat tuha adlaw akhirah. Namun niya timpya ngayo damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirah. Iban sinha akhirah. Adlaw mahuli damikyan. Sabab mayta. Impya ngayo sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dito amuna in rejeki hasupaya dumayaw in kabuhianan niya bukun siya tupya ngayo sin Rasul hasupaya magdaya sa pimpangayo sin Rasul amu in dumayaw in rejeki niya rin di hadunya damikyan dumayaw ra isa bin rejeki niya dito hadlaw akhirah. Nabang kita mabaya dumayaw in rejeki ta aun mga kasabab-sababan na supaya makadauhat kita sin sarayaw-rayaw rejeki. Impanagnaan amuna magtawakkal kita niyo matan pa Allah subhanahu wa impanagnaan mo ni magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Sabab bang matan yung pagmabuka na to patuhan na to Rabbul Izzati wal Jalal dihilan kita ni rejeki sa taod-taod. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya, wa may yatawakkal ala Allah, wa may yattaqillah, yaj'al lahu makhraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Isiw-siwin magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula ingkatan sing kasusahan niya. Dihilan siya panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan siya panisting biya na sing kamiskin. Sabab sin pagmabuka niya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paluhayon ingkatan sing kasusahan niya. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Iban rejekian pa siya hawala niya na angan-angan. Long sin Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Min haythu o min jihatin la yakhturu bibalih. Amuin harag buslong niya wayruun misan amuin naangan-angan sintao nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sindihilan siya sin rejeki yaun. Naring nga mga rejeki hirihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita magmabuka matan kaniya. Sabab mayta bang malawa yung pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala na makahinang nakita niyo singkatan hiyaram bang manadya kita makadawat sin rejeki. In pagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala amin makakawa kita rejeki amunain mi'nahan sin Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Al-khawfu minal jalil. In pagmabuka
mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Mabuka kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita himinang, iban di kita umusaha, sim mga usaha hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda hadithin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda sin Rasul, ya ayyuhan nas, o kamulong niya mga manusia, ittaqullah, pag mabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fit talab, iban sin parayawan yu impag, amuin paglawag nyo sin rijiki niyo, den ka tumiuka kita, diamag kita, sababing pangarating tabang kita di umusaha sinusaha langgal sara, di na kita mabuhi. Para halian kita sin Rasul alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ajmilu fit talab, iban parayawan yu impag lawag niyo sin rijiki niyo. Siyugpatan pa sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, long sin Rasul, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Sabunal tulong sin Rasul, ingin hawabaran, di yan mapatay. Ay ikaw hanggaon, bangkaw nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, simpag mabuka matan, di yan patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhambuk, ginhawabaran, inhambuk, ipon sa hingga, maubos na intupungan niya hababaw sing gumi. Hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha, misang pamalukay rumatong malukay na kalawakan, sabang aum patupungan, tinamuin, hambuok manusia, aum patupungan sinhambuk ginhawa, buhi undayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda sunon aum mga pagkarungukan sing kita niyo, long niya inyat to, way palong niya miyug to inapas, misan amuin oxygen dakuman in nagdara ka niya. Sabab may ta, aum paturijiki niya rin Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Sampil sugpatan sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, long sin Rasul alaihi afdalus salati wa atammut taslim, ittaqullah, bialikan niya, pag mabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fit talab, iban parayawan nyo, impag lawag nyo sin rijiki niyo, wada'u wa khudhu ma hallu, iban sing kawaan nyo, ingkatan sin kahalal-halalan, amun yan inusahan nyo, wada'u ma harum, iban simbina nyo, ingkatan sin usaha langgal syara, inusaha haram. May tari kita nyo mabuhi, impangaratin na ito, mapatay kita nyo, atawakan ni sabing kaibanan, nag-usaha sin usaha haram, hasupaya, amuin hipakita nila hakaibanan, long na kami barkanan, hasupaya hipakita nila yung kaibanan, long na kami aong gaos, nabukum bihat to, long sin Rasul, ando, kamulong niya sin usaha halal, sabab inong usaha halal, malano masawahi pakaun mo ha pamilya mo, malano masawahi pakaun mo paso kampung mo, sabab bang yan haram, misan unuhon, haram da siya tuwan, haram yusaha mo, haram dahi pakaun mo papamilya mo, haram dahi pagsadakta mo, haram dahi paggadji mo, haram da katan ibadat, hinangon mo bang mukyawa, deng ha usaha sin usaha haram. Misan na isab ko magkabarkanan ha dunya, bang wala kau miyagad pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula, iban sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ninikar wa ma'ana sin Ali radiyallahu an, amunain ammalan natu ingkatan paldaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu bit tanzil, inhikatu warrida bil qalil, iwan sim magrida kita ni haununo na usaha, tiyo naka
sumud mong kato adlaw-adlaw bihaynira, magrida kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Wal isti'dad liyawmir rahil, iban sin magtakama kita niyo haadlaw akhirah, sabab di kita niyo kumakkal di hababaw sin gumi. Muida kita niyo matto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga mga sarayaw-rayaw ipagtakama, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Pagtakama kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, sabab indeng nga mga sarayaw-rayaw long niya luto dahon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin pagtakamahan sing kita niyo, amo na impagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Maray nga mga sabab ikahasil sin rijiki, amo na impagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apila adlaw biya lima bay, nakananam kita niyo sinwayroong kita niyo iulan. Dabang sadya kita niyo nagmabuka matan pa Allah, damikyan na panglawakan na to rijiki, yaw din pagmabuka na to patuhan na to Rabbul Izzati wal Jalal, tanto bukun mustahil misan ilnin niyo ulanun na kita niyo. Insog iulan, intawi-tawi iulan, im mga kapuan kay banan iulan, may inu kita rin di aula ta, asambuangan, akon-akon di magtuin ulan. Sabab may ta, wala kita niyo nagmabuka matan, labi aula na hapanglawakan sing kita niyo rijiki. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bang sadya im mga tao hakauman, im mga manusia amanu, nag-iman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw iban sin nagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ukabun sin Tuhan na to Rabbul Izzati wal Jalal im barakat, barakat yattu wa taas langit tumubod in ulan, iban sin barakat yari hababaw sing gumi gumuwa tumubo ingkatan sing katumbu-tumbuhan. Nihi ka maruwa, amo na impagpangayo na to kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. In Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, siyang litsintuan na to Rabbul Izzati wal Jalal halon sing Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yampunin do sa sin Rasul na kauna, sintuhan na to Rabbul Alamin na kauna, iban sin nakahuli. Nawayroon tuan mapuas sin Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, yampunin do sa niya na kauna, iban sin nakahuli, mapuas ding ha Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sa dalam pabihat to, kaya riwayat sin ina na to Aisha radiyallahu anha wa ardaha, inkiaunan sin Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kana yakumu minal layli hatta tatafattara qadamah. Bangin Rasul magkiyamul layl, sambil bang mga katumamidpidin si kiniya, sambil nakapamungi na Aisha, bang biya ka tu kolong niya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun kalong niya iampun na indusa mo nakauna iban sin nakahuli. Insambong sin Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, uno kalong na ya Aisha, di pa kakakulong na mabilang din ang mga tao nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habihat to na yung kahalan sin Rasul, damikyan haru kaing hadith, sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, biyaak na im mga ummat niya, mag-istighfar halom sinhang kaadlaw
makahanggatos. Haruaing riwayat makakapituan ng Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mag-istighfar. Fa inni atubu fil yawmi 100 marrah wa fi riwayatin ukhra 70 marrah. Kita niyo bihaon pila ni istighfar na to. Bistahon na to ginhawa baransing kita niyo pila ra ba yakaw ginhawa inna istighfar ko. Naray nga mga sabab hikadawhat mo sinridji ko imuyakaw hambuok Muslim. In patauron mo in pag-istighfar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Astaghfiru rabbakum. Pagpangayo kamu ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bangkitan niyo na ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana ghaffara. Tabunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala sangat mangampun pasabarang manusia mangayo kaniya kaampunan. Misan pa indusan na to walau balagat dhunubuna ana nas sama miabot pasiring langit. Bangkitan niyo na ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala asubpat sin hadith ghafartu laka wala ubali. Ampunun kulong ning pardusahan niyo. Di ako mag-irup sin liabayan niyo. Dabang kita mabaya, dumayaw ing kabuhiananta. Iwan makadawhat, makahasil kita sin rijiki sa taud-taud. Patauron taim pagpangayo takampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya, yursilis samaa alaykum midrara. Panaukan kita ni ulan ding hataas sin langit. Mahinang sabab mabuhiing katungbu-tungbuhan. Mahinang sabab amuin makainumim mga binatang iipat sin kita niyo. Damikyan mahinang sabab day sab dumayaw ing kabuhianan sin kita niyo adlaw iban sindum. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Iban sin patauro nin rijiki kaanakan sin kita niyo. Sababing kaanakan dengan mga salaggo-laggo rijiki yanughara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin pangartaan na to. Bangkitan niyo madaran magpangayo kaampunan istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Inhikato amo na magtawakkal kita niyo matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw mabaya makadawhat sin sa taud-taud rijiki. Pakusuha im pagtawakkal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula hapag lawakan mo sin rijiki mo. Sabab bangkaw magtawakkal lumayo kaw mangkaw magtawakkal bukon simbya pagyanun at tawakul. Aun piyag karugaingan simpag-iyanun at tawakkul liban sin at tawakul. In at tawakkul hati niya magtawakkal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapaglawakan mo sin rijiki sa himihinang kausing kasabab-sababan hasupaya malawag mo in rijiki ibang madawhat mo. Ampay magtawakul tumagad na sadya kaw rumatong maun kay mo in rijiki. Na ing kabayaan sin syara, ing kalagihan sin syara amin magtawakkul. Magtawakkal bang pakato tausog. Magtawakkal matan. Sabablong sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula afarman niya wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Isiusulong na magtawakkal matan pa Allah subhanahu wa ta'ala na sumukop na kanin Allah subhanahu wa ta'ala impaluhayon ingkatan pakaradyaan paglawag ni rijiki. Ayaw pa ka kita niyo hindi dihilan rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo nagtawakkal na matdan.
in manuk-manuk biya sin kabaita sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, law annakum tawakkaluna, tinabi takhfif at-ta wa irun nasyab tatawakkaluna. Arubaing riwayat, law annakum kuntum, at tinataka kuntum tawakkaluna ala Allah, bitakhfif at-ta raisab, tawakkaluna ala Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Allahu akbar. Bang naturungdungan in hadith ini, makapangannal kita ni umarayaw. In kita ni manusia, pialang kaiwan silyagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Walau pun ni mga manuk-manuk, sabab sin pagtawakkal nila pa Allah, long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bang kamulong na nagtawakkal matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ridjikian kamulong niya. Biya sin pagridjiki sin Allah subhanahu wa ta'ala kama law kuntum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum. Law annakum tawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayra. Biya sin pagridjiki sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk manuk-manuk. Tagdu khisama, migi manuk-manuk may naat parang hapukad niya, hapdi-hapdian maglawag, pagkaun, ridjiki niya, hadlaw yaun. Wataruhu bitana, sarta pag-uwi, sim manuk-manuk. Pag-uwi niya papukad niya, kansub-kansuban. Aun pa waktu manuk-manuk yaun. Di pamamarahi, makarapa siya. Tunun, makarapa siya ha mga anak niya, makapakaun pa siya, harukain. Nakita pa isab, hindi ridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Bang kita nagtawakkal matan kaniya, hapang lawakan taridjiki, hausaha sin kita, tantu ridjikian kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin ridjiki wala tanaangan-angan. Bangman nagtawakkal kita matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin himihinang kita sin mga kasabab-sababan, hasupaya amuin makakawa iban sin makadauhat kita sin ridjiki sin Tuhan na to Rabbul Izzati wal Jalal. Long sin Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hadaman niya, tawakkaltu fi rizqi ala Allahi raziqi wa aikantu anna Allah la shakka raziqi wa ma kana min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiqi sayati bihi Allahul azimu bimannihi wa in lam yakun minni lisanu binatiqi. Long sin Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yagtawakkal kulong na inridjiki ko pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Yagtawakkal sin Imam Syafi'i inridjiki niya patuhan niya Rabbul Izzati wal Jalal sa himihinang siya sin sabab hasupaya hikadauhat niya sin ridjiki ya hangad hulat niya. Ya angut-angut niya mahasil. Wa aiqantu anna Allah la shakka raziqi. Iban sin mang biakatu makusugin yakin ko ibang pagtawakkal ko. Sinin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagduwarwa siyain magdirihil ridjiki kaku. Wa ma kana min rizqi falaysa yafutuni. Banging kiaunan
sinrijiki iyaon bat kako, na wayroon makakawa dukaing. Ang kanda maino-ino kita niyo, labi aw labihaon na zaman na to, nag-aabot-abotin mga darangan. Sibo-sibo katanin darangan. Mangkaw sumud maun patabo, di ko magangan-angan, yung mga yato aruhul, karihilan pa sila rijiki. Aung pa magbaya kanila. Sadaqal Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Awaktu siya imian, wa ma kana min rizqi falaysa yafutuni. Banging kiaunan niyaon, kaya sulat na, sinin niyaon rijiki kuhadlaw ini. Banging kiaunan sinyaon long niya pagbayaan matao din niya tuhalawm ding sinhagwa. Misampaing kiaunan walau kana fi ba'il wa in yakun walau kana fi qa'il biharil awamiqi. Misampaing kiaunan niya tulong niya halawd amuin karajum halawd na bangin niya to kaya sulat rijiki mo bisan pa malawm sa makawa mura siya madawhat mura. Sayati bihillahul azimu bimannihi. Tantu hirihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Wa in lam yakun minni al-lisan wa in lam yakun minni al-lisanu binatiqi. Bisan muri pangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Bangin niya to kya sulat na kay mo. Sinin niya to rijiki mo. Tantuin niya to ring ha mga hirihil kay mo. Yanugara kay musin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Nini kaupat kasupaya makahasil kita niyo sinrijiki kasabab sabab hikaupat amunain sugpaton na to impag kasi iban sim paglasa iban sim mga aso kampung sing kita niyo. Bukuling pagsugpat, sim paglasa, pantara, sing kita, iwan sim paso kampung sing kita niyo. Subay na sadya, aun puhungon sing kita. Ang panato sugpaton. Subay na sadya, aun biya mga kikita takamumpatan makawa ta kanila. Ang pagkita sumugpat sim pagkasila sa kala, bukum bihat ng kabayaan kato sinsyara. Nabang kita mabaya, tumaudin rijiki na to. Makadawhat kita sin rijiki sa taud-taud. Sugpaton na to impagkasi, iwan sin paglasa, antara sinaso kampung sing kita niyo. Long sin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Isyusulong na immabaya, in madawhat niya, in amuin, patauron, in rejiki niya, iban simpahabaon, in pangumulan niya, at niya impag-sugpat, simpagkasiban, simpaglasa. Bukon sa rihat, amuin, tumaudin rijiki na to. Sa umaba, paipangumulan singkita niyo. Ang kanday maas pakato, na maghaba pangumulan nila. Sabab na sila, misampain na butas malayo na sugpaton. Sab simmayta, kiingatan nila yung kahalgaan, simmanugpati, simpagkasi, iban simpaglasa, haantara, sin maglawla siya, iban sim mag-aso kampung. Haro kaing riwayat, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ingat kamulong na, at
diak kita niyo imingat si magsugsug. Sin haantara si maglasya iban si magasukampong. Asupaya long niya matasiluna bihi arhamakum. Asupaya masugpat niyo impagkasiban si paglasa haantara niyo. Silatur rahim. Fa inna silatar rahim long sin rasul. Sabunal tudlong na impagsugpat. Simpaglasa haantara si magkampong maglawla siya. Mahabbatun fil ahal. Ay ninilong niya mahinang sabab hikapaglasa liyasahi sim magkampong. Mathratun fil mal. Iban sin hikataod damikkian sin amuin pangartaan. Rijiki hikataod impag bangkita simugpat simpagkasiban simpaglasa paso kampung ta. Mansaatun fil athar. Iban sindamik kian pahabaon impangumulan. Sing kitabang kita simugpat simpagkasi iban simpaglasata antara sin asu kampung sing kita niyo. Nan hikalima amunain hinapusan inikalima amunain pataurun sing kita niyo impagsadak ka na to. Bukon in pagsadak kahikakulang simpangartaan. Bukon in pagsadak kahikakulang sinamo in rejiki sing kita niyo. Kalla. In pagsadak ka ang panahikataod sin rejiki sing kita niyo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma naqasa malun min sadaqah. Di lang niya kahilangan ng pangartaan bangkaw magsadak ka. Bukum biya sim mga bihaon pikilan sim mga manusya bihaon wallahul musta'an. Long nyari na kami magsadak ka arakala kumulang kailo impuon-puon na mo. Di na kami long niya magzakat na pataud-tauron na mo na hasupaya long niya tumaud day sa binridjiki. Ikarihil kamo, ikaanugara kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabukon, bang miabot na hanisab hipagzazakat, sarta halawm sinang katahon, yaon halawm kiyum kuman mo, impangartaan na kiawajiban na yakaw tay manghudim magzakat. Damik kaya magsadak ka, wayray sabwiyajib kato, sa mahinang sabab insya ini, hikataod, sinridjiki, sing kita niubang na to, ini amuin, kapag anad-anaran, hakin hawabaran na to, labi awla na, mga sila, amuin, yanugharaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangartaan, mga sila barkanan, insubay, amuin, bang sila mabaya, pataurun pa, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inridjiki nila, nasubay sila makusog magsadakka, subay sila makusog magnafaka, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Sabab, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min shay'in, fahuwa yukhlifu, wa huwa khairur raziqin. Uno-uno na inirihil sing kita niyo. Uno-uno na inipagnapaka sing kita niyo. Uno-uno na inipagnapaka niyo. Hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain Allah subhanahu wa ta'ala long sin Imam Ibn Kathir, yukhlifuhu fid dunya bil badal. Gantian na sin Allah subhanahu wa ta'ala hadunya sin amuin wala tanangan-angan. Dimihil kaw hanggatus paruang gatus. Pagsayo mo inusaha mo, sumudin sin mo, tumubod maun pa usaha sinikaw, sin di mabat. Sabab may talaw sin Imam Ibn Kathir gantian long na sin Allah subhanahu wa ta'ala bil badal. Hababaw singgumi. Wa fil akhirah bil jazai wa thawab. Iban haadlaw akhirat gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala sintong bas iban pahala kay mo. Hangkanda bang may naat
Aun dua malaikat magbaba. Aun dua malaikat magbaba. In hambu uqdumu wa'ah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Tuhanku, dihili kaku, intau magdirihil, intau magnanafakah, ganti. Impangarta ang piyag nafaka niya. Inambuok malaikat, dumua. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Tuhan ko dihili intao amuin. Di magguwa sinarta niya. Amin tao nakalanduin ikot niya. Bang biya kato ayaw mo papagbarakat ay pangartaan niya. Yaon na ka injo matukan niya masunugin tinda niya. Yaon na ka maluno din bangka niya. Yaon na ka kumangiin sa sakatan niya. Yaon na ka malawain inasukampong niya. Yaon na ka malawain pamilya niya. Na deng nga sababyan, deng nga mga ruwa ayat to sim malaikat. Iba na yaw ka magawa. Fil hadithil qudsi long sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Ya ibna Adam anfiq. Ukulong niya nakapu Adam pag nafaka kau. Pag sadaka kau sinarda mo. Unfiq alaik. Napakahanta kau. Allahu Akbar. Wayroon na sa rayaw-rayaw. Kana naman singkitan niyo bang Allah subhanahu wa ta'ala na magnafakakato. Di na kau maluki. Di na kau mamiskin hababaw singgumi. Daray na sabab yan. Amun yato imaniyo tiyo. Patumtum singkitan niyo harum ini. Pangayoon na to kaniya. Patuhan na to Rahman. Imbang man. Papagbarakatun kato. Inrejiki singkitan niyo. Misan tiyo-tiyo habang man halal. Amuin kiawa singkitan niyo reng hausaha halal. Misan na isab mataod. Sabang haram na diyan manjari iban langgal syara. Inyan yaram kato. Wabaad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairama. Jazallahu bihi abdah.